Ghana for ye mamu nyina adwo ye mo kwa Adom TV Nkwa Hia adwumadie so enne obi bebusa se nene Saturday 6:30 ena afia tamaklo ne Nkwa Hia fo ya be ampa ya sesambre no se de wote da wo no se from 1st June ye de Nkwa Hia ebebro Saturday we ene Saturday bia nwumre 6:30 pm no ene nyankopon adaro 1st June no aba me no mienu ye tiase ewo nkwa enti didane mu ahusie be ye sure se by this time why seated ewo fie wo office a wo hye Nkwa Hia nanwumre nkomo bay ene ye ba bedi ye bedi nkomo de afa yen menses anase menstrual hygiene ho na wo twetwe mu yi ene wiase amansan nyina yi si ho aye bo ho dawuro fi se nay 20th ana ye 21st century mu kwabrane de ntomago ene siesie no ho baby ye duidie ntomago de your voices bi ho na wo betie se de bi mu di adanse ye fa ntomago a wo so oba bu ne se no oyu so na ye wo ye nim de fo wo hai omba betu ye mfo oba wa fichiri kromo no ahudidie no sei ena wo se ye ne tena enti free sa brain no siampa mu de kosi no so empa mu ene afia mankwa atamaklo ntena ne yenim komo enhwe se de yapomuden ho nsem no etie hye no so se anwumrei menstrual hygiene ho komo ena ye die yaboafo abo ye chidom thanks to you computer clinic ye do mase sanso ena anadwo mosquito cough edi ye chie ye do mase papa so maso ya sene a abedru ne ye nsakraye asa bamui mekwaba meba yenkomo twetwe ne ye be hyase no so no anwumre so obeka yensa e be kire yade no bayi na kire Wakwa babiem do Adom TV Nkwa Hia adwumadie no so share Facebook live Adom na wo comment ya fago na mo follow afia tamaklo wo Instagram the video na to ho fa comment bia egu ho na yenya no mfa mo anumre mi wo menua ba Cindy apia ofori apia de bia msesa ne din ma no oye public health nurse Wadabraka polyclinic anumre wo se ban menstrual hygiene de ne ho de medie mu ano no fi se on de dawro no an wo bo se yapomuden ho nsem ebegina ye Cindy anwure ya mu ajo ho aye fede wano onde na kasamo monte na uti onye mresa na bibia aboko de ya mi adom na we Adom ni experience ya mi adom ye ho ye papa on se na ye first day Nkwa Hia every duada anwumre 9:30 aba Saturday anwumre 6:30 and now we first and so de wa banze we blessing so amen that's papa modern ba wo bo e wa pomudin mo and some other for na de be try be bie phone lines no we say na first day kura ho na na ye bie kwan foforo ama Saturday se ye meyen Nkwa Hia nti ye beje wadwen kire e wo ne topic na ye ba bedi e ho enkomo Romeo collection ono na abre bia so e ba me top de ya wo de ma me nti ya ko ebi ona wotwa camera man ni da ho ya ko Romeo ho no designer 0242315789 o kuma se obe ne kama ma hair castle ena no so aye miti kama Cindy say efia na hina ya wukwe Cindy uni ha me do be ko hair castle friend was 0207255453 0207255453 Obaku Ventures me da se papa me buy na bibia e sorted gu ho na me se sasa obi ho onti ase ya mo ba kun style na weekend e bia be ko ba bi no asiesie o china be ko asoro nsiesie obe o kama so e de ama page 1 salon also aye me nails yi kama e de ama menye no kwa no mo ye tire e mema mu tire mo abodwe mo shape pin kama enkura no so ya ye wo he kit salon so ho for mo bra o mo nyina ka ho ene ma Nkwa Hia ejina ne naso nesa mu adwubiem ene nkomo aye de ese menstrual hygiene week na wotwe ye wie ye Thursday no na ye wiase nyina da ye yi de asi ho ehu se nkrofo ati bi de da ha no ye ba be demonstration no ama hu de ne ye kan de brofo ene ya no ne ye keka ba won Nkwa Hia so ne de ye prove the last time I chere breast cancer year kwabrane no fo be miemia ye e cover pa antino edu we say so no so my evidence based menstrual hygiene enti ye da say but ye ni cancer kwan ye beba we na so no menstruation na ye de a yo mechia otifo nyina enwumre we si na ye ka say menstruation na ye pese ye kire say oba edru busumi bia
oba bia ebu kasa obu ne nsa na okosia oba beto kosia na entoma ehata awudie ni mu no ye beka se endometrial lining no entoma no shed off ana sane ana tete ene kosia no enyina ebesi na nyina be adwuma na ye nsuo bi efiri wutiri mu oboni beka se enzymes bi efiri wutiri mu eba be work on it no ene bebo mode ama na besane nti se nyinsen ya ama ese awudie ni mu yedu se nyinsen ya ama de na entoma na esa awudie ni mu ayedu na afi na ayemre na ene kosia no nyina pai na asane abesi no wohun moja ene ye friend menstruation. Okay. Na sene na hygiene no so ye de hia. Na hygiene ye ahonidie. Hygiene ye kase ahonidie. Bibia ho ahonidie se moja na besia na so ba obu nsa wahonidie sa. Eni adofo baabi a wode a start ye no ahonidie na be wura mu ne de na enye umpotem nko na ahonidie wo ho. Enye wo fie ho nko na ahonidie ho. Oba wo hwe mesabre odi padua ne mo obu nsa kra no ehia ahonidie. We bi mo toto omo ne magu obu nsa wo ye no ya na enye fe ya na airtime so. Amoja na so na basa obi ewura ya na obi ehu ahonidie ni ho no. Ba ne ye be wie show no 7:30 no wo hunu mfaso a ewo so. Ene oba ese wache menstruation no wa me yehu hygiene yenka mom na yenhwe yeka se menstrual hygiene eno ye de yo yeka menstrual hygiene na ye pese yeka se emma yensa yebu ene yahonidie sese ye de eka ho na ye free bibi MHM that menstrual hygiene management nti ese yehu se oba ubu nsa se eye nanso eye na miensa eye na nan days bia wubu no ewo se udi wo huni saa breni mu se ne be ya unwie onsabu no mfa yare emma wan kasa woni padua no ana ena won san fa yare ma omo ben wo me kasa omo ben wa ebi a wo fie mu omo anu omo share o toilet ana wo washroom no mfa yare ma wo mo ana so se wadwuma mufo onkoso enkofa yare enkoguso enfa nkoma wodwamufo because ubu nsenti nti se oba bia no ma wani da ho na edru nsabu na udi wo hu eni na wo ka bibi se audio tips be ba out ni ade ye ba ye vox pop yakoya ba nyansei de meka se this year de at least awareness no akoso kakra still an pese dede no enko uko baby to say India de a ene ya de foforo kra sa menstrual hygiene oh yes ade omo no on say omo dodo no na omo wo myth any culture beliefs bi yenso obi wa hasa bibi memu ha no omo susu obi nti omo no aya na eye den omo nti omo so yusu ntomago pa na yema ahodo bebre esa no nti pad ni ade no yegusu omo yehu dede nti menstrual hygiene de management de started wo amanone no meka se developed countries na enye ne afi na ye bibi memu ha no no NGOs bi madaroma ntimi mbodi no masomu epese ye muhu dede ma obi a entibi. Okay. Na so far do say en share dan ko ba ye ko ye nim wo hwa kan tete no ne no difference abem. Is the woman say wo kan tete difference kakra bemu 21st century kra woman difference kakra bem aya na obi ka 21st century na odena adwen bu enkran potemu pe na wote no but enkran potemu kra no ye wo urban areas bi ohonom kra na omo ye omo nyema te se kan tete no obi kire wo se odena enne pad ne sha onhu hwe ono de ntomago no aye de kire no no eno na wope because obo no bu ni nsa no na ye de ne maame ana ne nana ye de kire ni ntai se ye japade ye ja eto no so sia enti amonsen no obi believe eno more than say obeto pad no obi nso believe say ode cotton normal cotton ya eto ebeka say de ye kura na obi nso cotton betimi ya obi nso ne die ne gidie ene ne say obepe cotton ne pe no na obebobo na ode be hye honom obi nso de ne say ne pad no obi enti meka say enkan tete niam ne de still no edaso ebi mu da so kita eye din se ebi mu ebejai yes na se dawro na wo se ye ba na omo ntiasie die nti e pese omo free saa de omo eyusu no omo mra ene die yi mu no ene akire ye die nti a e wo se ye jai dada no de mu hu no bi a
ntomago no yenya ya no yusu ne mo yenyusu pad no yo de meka ne se ntomago no ho so wo ba ye bibi memu hase ya na ye ka so ba ebu ne nsa ye bu ne se eyefin oba ubu nsa no chese eyefin enti amamre bi mu no kra no ye pa ohima ye mpa ohima ubu ne nsa because ye hu ne se wo de fin ebeka mpanyifo nkonya ena bema nso so ye panimu bi so ohene ni ade a ye se fa ma bebre because of nsebuo no saa na ebitie e wo hono enti se ye hwe ensebuo ye a e ba no se mede ntomago eye na enkofu disie wo enti esa osi amonsen ni mpo na ontimi hata e wa wiemu ena ensuo na sese me na kro na odisi no anaso boni beka se method a o use die si no kra no enya kwan papa so bi mpo na odisi ena ensuo ben ya no sa disi no ensuo dodo sen ena odisi no enti de bia odisi enti bia ne bucket mu nsuo di dware kakra no de beka wa ase na ese ode aho obeferi enti no hata wodem enti ema awia entumi emmoso ena ontimi bereka se disinfectant ontimi emfa tomago ne mfa nru bi mu a ebekumwa no esa na hata wodem a obeni beka se damp area ema mwa wa no timi nyini mo because emu na ye de nto mu nyini mo na wasan esa de akwhye na se a wo yesa na wo ba no obenya problem bebrebe your complications for menstrual hygiene management wo anye careful ubenya ebi kwa timisi wawo ho kwan ai enti ese oba bia no wo ya sa ntomago ya yeke se no na opese wo ya ye kyerɛw se wo ya ne hata wawiemu nenya ahodo bebre ai se napkin anke de bon kola eto no bebre ne wasi ni ye ne wa hata na se be mienu miense bi nti ase dross mienu bi osi we hata pe no atam wo ya hye ene ade wo ye sa na enye nese busini ye bode rosen ke be ya omo sesa nanka enye nhye change dia na sometimes no edin emanipa bi enti nkakra nanka nipa nti ase nanka omra nanka omunyusu new ones ana se meka se conversion method ababy na eno bebo se ne bebeti infections bi so nkakra amaye na eba se abonsen no ntomago ode ahye na se amoja ba mu no ne ade wo sie ne nsa eye okay ni nyina ya ade a eha adwen even ade kodi a wo si wo mu no baby kura wo hwe agu no eno so kura ya asem foforo enso so no ukoka bibra na ni panti asenti ebode horo stresse wo nsa na odi si ni kura sa wo cut bi kura wo nsa ho krampo na wankasa you are reinfecting yourself wo ena baby a wo behwie nsuo na agu no baby a wo hwe agu na akoye petemu sa wo ba ayaresa bia na moja gu foma ye wadra edi gu moja na egu fom no so ansa na ya mamre ansa na ya pepa the same moja efiri wase bei a wasi a wachimu na wo hwe egu a uzo obo otimi hwe egu ekwan emu saa because oni ma de call bucket bu anu wo be hwe apeti ekwan mu saa enye eha adwen enti ano nse besre se ye body robi ambra na ye nyina ye use the new method okay Nkwa Hia na Ocean Adom TV social no so say free nay e Nkwa Hia ye de bebro memenda bia nwumre 6:30 pm to 7:30 pm and nene de kan a ye hya se nti hu ye ne a e ma no nye nwanwa na hwese dawro na obebo memma wo artwork na share mo bia nte asem no fi se ha de a pomuden hu nkomo twetwe pa no enim de fo ne ye do ma ba ha ye no mo adi nkomo de yesuyen ebe hia wo dabi ebia wo ye bema na we de fa me ho ayo so wo nware ye de a wo be ware obenya yere wo ye bema wanyina wo ba ba yo a ebia na o maame anim ku no ho de wutie wo so betimi etu no fo ana wo betimi a kyerɛkyerɛ no nti de ebedi hu komo wa ha bia de anim oba anim bema ye nyina ye ntie na ye mo dawro no Priscilla ebe hwɛ na fe yakoye vox pop na yenko na yene omanfo mu bi adwena wo mo enim efa so o use pad ana se o use entomago ana so o use ti obi ane de o use nti no yenko na yenko hwe bi emra ne yeba yene si ni beto so na mom hye no nso se enyumakuo bi adaroma enombo ye chidom na yetumi de Nkwa Hia adwumade no bro thanks to you computer clinic for ye do mo ase papa se wom guso a eso yasene
na nyarwa hodo say diabetes say yes ichie yade ha e wo so a mesrofo ni kire ho typhoid fever na hawa thanks to you computer clinic e wo ho ombeboa kwia no suhum asaman kese kwan so fra 0205 961 109 0205 961 109 na when Dr. Edi Nkomo na jo mosquito coil and entonto ba ha dwen pa na ma malaria restaurants na ho mo meka okra to nya na jo mosquito coil ni bia say your office okra no mo de fa bisi ho say your fie say your asaso say your henya bisi wo ne nkum ntontom no 15 minutes wa bom from afamu anu akoda unya kata bia ana jo mosquito coil ye do ma se so mo so ya sna mi etumi de Nkwa Hia dwumade no ebro memenda wei ene memenda bia nwumre 6:30 pm and komono menstrual hygiene for theater maklo Instagram ya de picture na to ho ya wadwen chef gu ho Facebook page no so theater maklo de ko ho a ye beken kan de amount Cindy ofori apia ofri Adabraka Polyclinic Public Health ni ne din komo ansa ne be Cindy so no yenkoti Vox Pop a ye ne omanfo bi edin komo de efa kwan ya omo fa so obu onsa o siesie omu yenkomra. First for the entomago near the CSA. You say, I don't know, it's me, ma, who and say, what me, CSA, what me call baby, I'll be the man who never sabasa. Until my days are to my CSA. There's animal every time to know. You should be that. Yeah, my abrasho. You should be that. But what would be that? Maybe you should be that. Maybe you should be that. You should be dancing. Me who so be cry, you should cry now, or you two are crying. I am trying to know. Me and Casa cried. Me used to be that. Me to be cried. To be my me crying to be. Me and Casa men fan or so pardon. Me and Casa family sound soon and toy and farm reno. So no just cover me what they are. Me demand more the cotto. So me and Casa did. I don't know every time to know. You mean Toby. I didn't want children into my gonable. And never my bound no more sister, the Nadia, because I'm found my crazy in Hobay. Because I yay Bruno, a Yakulu. Aha, a yay Sabrina woman, Omuna Sabrino, a Nubian Abba, or more Ghana, as fast as the name Sa pardon. My first number of your way. No, Kulu. And Tomago. Ene pad ya be mo am ye mpanifo no ne mienu de hin na papa o sanka oba o di siesie no oba di ka ntumagu no mom de na eye sa aka mo na ye maame mo nto no ombo ntumagu no e de se oba wo fufuro se na wanse asoma ai sa ntumagu no ya first no omo se onante a o ya te se de o teta no se o sa asoma ai ta yi no ntumagu no ya na onan no abo sa part where about there ka ye gwapo ka nya adenti na nye ka nya nti we nyina kurampo ade yade ketenkete nti ayate se mbolfo na tetefo no o ye yi a o set ntomago na oni nguma se woni awoni pamu se part we no ube won se aketesie bi na ne ho nyina asai sa no no na ho nyina na asai nti keka won kwan wadwena ka ye yusu pade ni so ntomago ka ntomago no na ye ama nipa wa hwande ne mba cham de mbu mi san ntomago na mdi sisi mu efi se me nana ene me mama ene me papa ene abriko sa me kwatana ye nia ntomago na e kire me so ba bu ni nsan ode ye den ode yes o mu ade na o mu aba o mu se pata no me nimu ye me de me nima ne ntomago oba ubu nsan ntomago uwi a wasi wahata kama na enwinjo a wasan de asiesie wo ho nti ye pade ne de enye esi etwa anum na ye fa tetede no edisim tetede ne na eye me pade ne de wo de bampo a meto atwene evise ehia me e de hye asene bibia ye kama mai wo fa nse bia na wonya adwuma na wonya scan to pada na e ba oba ne de nsantomago na na eso be wisu nti amfa anga se aban cheche bi mai oma omuni bi en mi dem fan se me ye adwa metumi atobi na obi a onya adwuma de wontumi nto nti esra aban se pade no oma ye bi ye o manketo anom omtum betumi de bi asiesie omo ne mre wo mu ni de pade no de se de ntumi nye scan to se pade ne boa ye de 6 cedis 5 cedis e bi kwa 7 cedis
eti ni sesa service ye ne mai wonye ska nta mai ne ni ska ye de to ide na wo de ebo ho ban he said ye ebi a T road ye ebi a 1 cedi and I said they wanya 1 cedi nta beto wi sun to mago bet he said the T road na say ye wi sun kese chen pad say pad ni bu enti ntumi nto am wi su to mago but he said them wi su pad ade chi na fe pad na esansan to mago no emmoa me nti na we say me wi su pad no nti to mago me wi su krampo a nke se me transe a ebeka me honam nti na say me wi su pad no first na me top pad na me disiesie me disia no na ka say o de adwuma beba no garam se na ye mema ne ya ne munye sika me ne de top pad disia no garam se no abeje ye nye sika biam ne de top pad de ayi nti ye kwa fichira ntomago ne amama ne de ahye ase ye duru nipa mu a na apie nti ama ye ho kire ya nkasa na mfa adwuma mmla ne mema ne nya bi nye ye bre o ha ebitikoku a ntomago na nkeye si apad no obu oye wi a na oyi ato se skedro for uyi to obi ba betam ana no de akoye obibi mpo ntomago no de ka uwi a no wosi wa de wabobbo de wade o de kan fegum na egu nti utam sa so se obeye bla na oyusu wade nti kan ntomago no ye se ne pad no nti kwa mo fa so eyusu pad no de nkenye te si a o pint close atakura na obi abeyi o de akomo obi no de akoye obibi so na bi na ya nusu na efiri wa bebia no matutututu egu ti kan ntomago na nkeye emaye ti wo sisi de yin na wo yusu me yusu ntomago bia se me tu kwan dia ntim kosi ntomago no wo nipadom ti wo yusu pad wo sa ba na eba no wo yusu ntomago ti kan ntomago no ye the inside me yusu sa pad na say like me na me menses na me yusu sa pad na like broad nimbu mfaso na enye se ebebu afaso na asai atare amesha na asai ensi na me yusu sa me make sure say time am menses ni betwem no I say me ya hobo na me pe bitu sene time ni drum me ho nkyerem the battle pad in the wiso see in sky I didn't ntomago na ye nti esrabans from rare pad aban me chew pad ade ti na aban na emro pad we see in sky ye ma me muniska boy ko school kra na ye menses crampo a ye niska kra the pad in e ntomago na ye nti boy ko school 7 days at least 7 days na bansana ya ko school nti esrabans onya ya Adom no ma ye pad picture den na ya wo disiesie wo tro bia me de ntomago na eye bi won so na makoto ti ro na me de aye adentia ewie mo odin se aban di se be me ne nkro nketuafo kra de ehu na mane yesle o ma ommo ayen na yenso yentimi enhwe ye ho so ye anya sa ye be ye ne enye yenye sesen se ne ne me anya bia metima akofa be ma no no nso atobi ama me nso nkanye ye pene se nka ye sua ne ye akofa be ma nso nam se wie mo aye din ti bibia abo nso aye din enu ntia chakitesi ati se wo yusu ntomago se wie ma aye din ma me nso woni bi ene nso adwuma na ebi ni honom a omoye kuya na na omoye enu ntia etada me de ntomago na ye adenti etada me ko bisa mma me se woni sika na makote ntomago na me de aye nti da omo uska de na akoto de pad okay nti how say ya wo yusu ntomago na na edi nti na how efise ntomago no etada enye efise me oba ni kwan se me yusu ntomago e wo se de bia wo yusu pad nso skani ho na wakotete tina ye ha me the inside me yusu sa pad na say like me na me menses na me yusu sa pad na like broad nimbu mfaso na enye se ebebu afaso na nti Ghana for bi na yete wo monka no na we no Isaac no manyo na se oboase no mpota mu for de na yenya ye no na we de wate bi si o na wote wate da ro na mobo no yeah baby make us a random sampling normal you know because of maybe o makon nipa o makasa na kasa ma Ghana for dudu nyina ye ka say research and research ye isa na make us say ntomago no enye o mope o enkran ha no oh yeah enkofu why na ya mboni nyina o fine ebi mu wa ha o mu yusu but the question is ntomago no how clean is it obi kaka say
me use pad na sana miniska na makofa ntomago say edin entomago ntino ebi mu abuse fa entomafi bi anase ntoma bi enye we bi na omo de ahye omase because say yeka say menses ade a enye mesre say ho no omo ebesesa kakramaye na dodo nyina eka about price na nansen mu ana said last month na yeka about tax being waived off from from pad ye import say eba omayi mu hanum say ye yi sa tax free say be ma pad no bo no abafom ama obia obu nensa atumi atobi ehun ya say baby bia no bo dindindin na afi busumi ne beso na ebe ye kwadanda aha ena obi ho no ma o flow kese enti bia so top pad be ye pack mienu aha na se ba ko 5 cedi na 6 cedi na se 10 cedi na ye kan yo obi o kompa o use be mienu ne fa for 7 days and now for 4 days and now for 5 days and now for 3 days obi o bleed heavily enti yes raban ene mpanyifo mu kan bi ebe mu no se tax no ko mo hwe ho asem na ko mo nte so na ye nuanum ya omo e kasama ma nyina yi no obia ntimi afford bi okay yeah de na yeah no so education nti ene so de ne ma ba that's all chire because o kasa na hyase mu no o ka se ya manage ni ye kura it me my infection why kura it me wawo nti ayo ansa na ye bekọ we mu be chire ye mu no adofo bi na ebo ye chidom thanks to your computer clinic Samson and Adom mosquito coil on a DHE de abewura den due mo ede Nkwa Hia bra wo fie ahodo mu ye kwa aba ye ba e beto aso Yes, I'm Nkwa Nkwa Hia na wo hwe Adom TV so say na Saturdays. The Saturday way ne Saturday be at 6:30 p.m. and yentna and na menstrual hygiene. Me hu say pastor Mponse ka say ba we na ye mad ya dog. Me say doctor pastor tie ma yire no mages no kra wo mu ni nyina nti mema ni nyina so mu tie so ho grace wo so agi a wo hwe Teresa so sa Nyankopon hira mu nyina ba ko me angasa mi school daughter so Rachel ono so ne obusi mu nyina agi atuma what more ehwe ha nti see ya ready obe demonstrate said ye oba bu wonsa obe apply pad o mahu tiro so wa hase yenyu su tiro because me tell ye kro bi so use cotton and the year said the blood new flow no to use cotton ebi mu use cotton edi ye but menstrual hygiene ahunidie na ye kan ye pese hu say who use no how hygienic enetie cotton no cry to sing and na wo use enframa faso futuro ni ade you know it's the same enti ane ka say e ya adefia e bant bibia na ya tam ahye ase na say time no so na pese wo hye o hye pada wodi kan wo nsa wodi ka de semina eni nsuo wo nsa nyina kama da be na okay o be hye pad o de pad no e beto o panty mu anopa nwumre aha abrebia o besesa no esese o de semina ni nsuo e wo horo nsa because moja na e ba no obi ka say e ma chance ma bacteria any fungi e free be staphylococcus anu so nyina ye moa bi a eba etimi nyini mo enti say wo do nsa kọ wona wan wo horo nsa na esesa wo nsa wo di kobie do wodo nsakro ya be pia bonten san dia be so fu mu dia be chiachia e bia na wo colleague bi so ba washroom oyire ukunu ono so ba na ono so de nsakro ya san be so toilet door ni mu e bi so na ese waja obi kra timi yegu toilet seat no eso e bia ahomutie nto titiri opepape na e bia ka nsa na da fa na taade mu se bia nya bibi kese odi pie na de chiachia ni nyina e ha adwen enti se unya panta e na wo ye menses a ye wo panties ye de menses yi enugu nchen okay yemfa panties ye de menses enye normal day panties a de bia ye hye ese se ni panyina ate ase ye wo panties a enu do timi se we die aiso obi o se masori atade nie mi fi atade nie sa na panties no so yi ubeti it should be cotton ese se ye cotton panty first of all ye cotton na bibi e kata oto ho nyina enye J strings na ebi mu ya no msa de pad no atare so no da bi enye sa me pacho say ebi ye full cover
ebetumi akava eto no ena ebibi a eye comfortable a ebetumi ahold wo yi a ebeye tight not too tight nso a entimi manframa emfa wo ho ena titiriwa ye hia no so no se esese underline no enye cotton ebi kwa na pant na kasa kra ye lace but ase ne say no it should be cotton send ebeye a what the pad no etaria ebeye yi enti se oba aba be ya this is how ubetumi aye no amaye ye camera no pick you enti se oba ya ohro won sa ho wie a ne semina ewie a na wabie no boko sa ye bia se ye careful because the enti aye silly ni say ne che inside ni nyina ye sterile ye ka sister na say inside ni nyina e ho te enframa bia ni mfutro bia nkomu famwa wa bia enko ho enti inside ni nyina eye clean enti se wo bia wo so na taban no mu esei ebie ni se ya na boko no waso se wa ohro won sound won wo nyina aye kama afi wo be so pad na o we bia so o hwa aha no eso echen esro no na eche se aha ne beba wachi because of ontenase enti no ya fananim ne kire enti sei ena ete enti so ye ni se abonsa afi wuyi efri hwa ento robe yi ntwene wo de beto nchen yansa na wo pant no wada ne pant ni mu no na bebe e kese no abechi wo de tare mu boko to de tare ma make sure say atare eye sei sesi an ntaban ni yemie ye wo pad bi eni ntaban na ne say ebi ni ntaban ebi nso so won ntaban ebi mu ntaban no foam eni ho anase cotton eni saa bia ho nom no enti uyi cover nso a wo be so mboko na eno so nto ntwene wo de ato ho na afi na taban baako no wo so ano no na de ahye pant na se na wa pagya baako no so san de ahye akiri na esi a asili afi wo dane ni sei na ese wo ba besiesie pant no achi enti wo siesie pant no achi wie a na wa siesie mfinfini ye se ne be ya glue no ebechi pant no wo ye ni sei wie a na esi aye ready ye betumi ahye why you ready abetumi ahye enti animu no aye sei kama ama saa na akire no enso eti sei ama sei na akire ne tie na wo hye ne sei a ade baako ne sei oba bia o hye pad bia whether wo flow kese ana wo flow kese maximum 4 to 6 hours esa wo kosa san pad wo yo bia wo flow kese pa enya wo say nipa ne bia wa chekwa be 2 hours esa wo kɔ na wo kosa san e wo washroom entwenya e ma ne nya nwumre ansa obi hono ma we na fo no na osan de foforo osan de foforo asan atoso obi kra de pad mienu we ya na osan de foforo ye nya ne sa me pa cho wo hye baako na nim se wo ho no efa wo kɔ washroom efo na eba ntaban ni mu na chika yi echesa asoki na wo yi na mesre se ye be yi pad no nso a senye yi pad no eno nso sei netie mesre se otena WC ne so o ra wo pant na watena se ne be ya because ensuo anamoja enwunu free waseba enyina ho wo yesa wo be sei efom a wo gina no ebe so ho ento de tena WC no eso wo te so no na wabɔ modin a eyi o pant no wo yi pant na me pa cho di kan yi na chi ntaban no wo be yi ni bɔkɔ wo bo nse moja no asoki eho bɔkɔ na wo yi no bɔkɔ mu no se wo se wo nsa na wo de ye no wi abe wo wo nsa no because so the new pad ebehye enti wo yi no bɔkɔ se ya se sia no be bia be yi afri no eye wanim e na de bɛkɔ wachi manim na de bɛkɔ machi yes de enti ameka sa no say aya na mpepi no ye to eba sei enti muawa no etime ba mo compared to anim ahase no enti wo yi a bɔkɔ mu ba roba we said the mekan ye nto ntwene enti anopa na wo ba adwuma na wo kɔ school na ye no ese obobɔ we de hye o bag mu enti se sia na ye san be foldi we audio no obi kase ye toto twene enti ene tan eyampa dodo na anim se de esi rapi se sia moja soki ade yi mu ma eye wawo moja eni se obi o ba bi ehu bio enti wo de tumu a na afi wa bɔ modin a na wa foldi
Enti fold we a say ya pacho yate ase. Yate ase. Aha. Enti we a na afi no wasan e de rubber no abobo. Enti obobo ni say ya obi hu se moja na ye tuntum se cloth wo mu se DNA wo mu. Ebia wasan abobo ni te se pad. Wasan abobo ni te se pad na wo yi ye na. De enti ababobo ni say ebi mu yi a wo ho omo bobo ni te say spin rolls. We sama moja no esone e dripe. Barada no se wo ka to se de na wo yi pad no ya bobo no na e ma no no eye easy. Enti wi a na wasan e de atare. Me pa cho wi a na de ato dust bin mu. Yen flash obi ohonoma oyi pe no a flash because on person obi ko compose that dust bin him eye because of said there oyeye o flash ya first of all o bo company nika because e be choki ensuo ni be overflow. Secondly e overflow kwa na bacteria e grow enti e be say WC no so nti be ko obi an obetimi action se why wrap paper ya ana say bia o refie na waja na wato atwene a utimi te tissue yi bi uti tissue yi bi kama na ade wrap eno no obi ampo hu adekode a ehemu mepacho saa obi a ehu adekode a ehemu saa na wa wrap ne kama ya na bia fafa hu e de o mbe hu bla it's o wrap ya na ode akoto dustbin ni mu boko yent me fan share take away black ni mu because utimi de share rubber mu after wrap ni utimi de share mu etochene because e bi o wa e de ya we mo jamba hu ni nja say na be but ya na utimi de share take away mu etochene ebi mu kra was small rubbers a omo de ehye mu etochene sa na wo ba adwuma mu so ye toofo se fa extra pad no ape nice bag see na do pad no me de be ma ododo na do pad no ahyem wodi shema ebia na ba bia wo koye no WC ni ade ni wono ma ese ope extra bag ade asoki na moja abamu no na wodi ahye o bag ne mu boko I to say me pacho boko sa na we moto ara mu maybe enka pad no ye beto a say on se pad bi ho no mo wo bag ketua bi a omo de aka ho companies be the bag disposable bags your friend disposable bag omo de aka ho se na be ya u kokroma na be bia betimi ayi ahyemu ni adenti bia ho akọchiro na wayi na obi a washroom on ma dustbin ni ho washroom on ma dustbin ni ho no mo enti no sa wo de wa de ahyemu a eye wa wade enti ni obafi a uyi a na de ato dustbin mu wasi u bag ahata na esa akwa ese bag bi a u use when you are having only your menses na ba konso a meka ho asem no eye toilet roll because me minim say until so we used to wrap here na mka say wrapping out dey be but ebi nso mutumi use obi ana onim se ne menses ne beba e ba ye no so mantem okra wonya pad e wo ba bia ento enti toilet roll no ebi a de esen toilet no so no onso obi atwe etibi enti wo ba de kan twe about the first 5 lines no na what it means say what we no enye pato what you say okay so we ra toilet so a obon say na toilet roll ne bi si so dada ebi wo hon so ye de share roll ni ma utimi epoli obi aba na watwe bi obi aba na watwe bi but won say wa say wo ho wa adwuma mu asori anase school ntu ko ra washu na wahu no okwa the first one men kotene na boboy no mfa nche wase en na make say obedi kan roll na the first 5 your lines no first 5 lines no what take here no off na eche say dia ka wa achire no eye clean na wo betumi ate abobo e dia hye wo ho enti eno no wote a na wo dia to obobo ne say ya wo de beto so wo tena WC no so a na dia to na wo bobo saa to say dia wo ye pad no saa na abe ye no to obobo ne saa obobo no dodo na nkasa hwe hawa u bleeding esitia saa na wate enti wote a na wa folding no in that form u folding in that form na dia to o panty no emu o de to o panty no say ya wo wie ye say wo secure cotton no na wa me bi ka say wo sha monsen na abonsafo na nipa ma na akoyi na say wo secure ni ye sa enti ye ni say ya na afi na wo ba be ka say belts ana band enti eno no wote a na wo de asom say na wo de wrap na say wo secure
inside the audio boom send ye be ya enji oh ye dey na be talk no obu ho no na onim se obu ho no na wate asem bi ne ye ma hye no wadwumam ana wanya news bi nti ama ne ye ma hye obi kwampa exams beba ne ye ma hye na results ana bibi nti obu nse oto na hu se moja astarte ba aha sa nti aha nti pacho say nti wo ye ni say ya in this form afede you are ready you can wait nti say neti na wa hye kama afi wo hye panta wa na wo kono ba na me kase ye say T-row no nye ema infection ena na me kire wo say eno no me nkase fa we ye emergency obi kwampa na onim se wonya ne menses but na adwen so be fa pade bia ba akopɛ no fa no and we bleeding more into akose san afi wa short into betimi use we as an emergency enye se oboso su bia debi enye se boso su bia T-row na be use me pacho yenye ne sa emergency bi na ato na ama wo de ahye se na be ya o ko pad na wonya pada na waji we because we gel bia ni mu a eba bechi moja no esa ama to se de pad ebe yesa adwuma no gel bia ni mu sa okay we the emergency we ye emergency o ma chire wo kra no na obe use ba menye ne se woni sika nti debi pacho T-row no so chemicals a ekita so obi use sa na infection be ene de bebre no me pacho obi use otiminya white even not even with the T-row nkwa pad no obi ho no ma pad no o use afia pad next month no use Cindy pad next month no use Priscilla pad ento no onim pad a o use wo yes na nyame nim nukra ne afia wo sa nipa no meka say o ma ho yare enti wo say ye sabako ne ye use a yes pad ni bi ono ma o react brand bi ono ma o react chemicals na ewo mu no eti ma wonya rashes kwa wase obo no once after menses was to make a kawosa odwi ho a wonti ase obo no se treat white dada but many dey dodo na free the sanitary pad na ye use no asa ne ye use abena china ye be use obo akrampa no pay ya no o use afia pad obedu adwuma mu na ohun se no akogye obi die bia na se nipa no use Cindy pad no akogye Cindy pad no na o de abehye onkodu fie anwuma na refi se afia pad asa na akoto Priscilla pad ente se obosome na ankasa no we use different product wo se nipa no ha ho okay mi ankasa me dofo ba ko abisa se say bidum after menses no every month be omo enom antibiotics advisable after menses no ebi monom antibiotics na meka se wan hwe wo hu ye na wan kipi wo hu ye because unya menses a se wodware yi hygiene bi kan wono no oba bia wase no ye free bibi labia minora labia majora before you get to the clitoris and then the vaginal and the orifice and stuff enti ade ba ko ne se eye folds ebobot sentoma enti moja no eba pad ne hye honom no na se wasensu asanfu a eho ne ye moist moja no ewura baby a enti ese wo horo wase ye and ese wo di ensu ye de na wo horo wase because na moja nkasa kita sent bi ye mfa sem na ye di gare wo horo yase se ye bu ye nsa ana enya ye mensesa ena ye mfa sa detol ene parazole ne enkofo wo ba ko bi kra bi abombo di be mu hwehwe yenye ne sa you use those disinfectants just for the floor and stuff but ebi mu de wo menye o do perfect say bi o de hohoro ani ne keke ana o de hohoro bi mu wo no ma duchi eko inside obo no pese oyi bibia no say this month the clot ibo ni ade me pacho yenye ne sa uta ye ne ma america kai bia obenya infection because ye wo mu bi flora bi o mu go dada wase nyakopon na de o magu o mu bo ho ban enti unya o menses asa amwa na o ma ye shake kakra enti se wo pad no obi timi she pad from anopa ekusi anwumre anwumre no kwa kodu fie cross wa bre se wo emblidi kesi enti obeda na de achi you are only pardon se wo de da se wa she pad anwumre a wo da but so wo adwuma mu from anopa to anwumre de you need to change yourself enye sa ya de foforo to say ni pad obenya infection won say free PID pelvic inflammatory disease na afi won so bebu inside the next month awoti yaw san wuti wanu dem utimi kan wa ya sewiwa ni ade a into such a person say we for antibiotics no wa clear
infection na but e any can say yeah routine every month say wonni problem ni dey say your routine say every month bian we your menses sa so no month so debi okay na medofo ba ko abena ma nkwa bisa say yetumi use cotton cotton for menses say cotton ase me yes ebi mu use cotton pe ebi mu use cotton pe for menses na make us how hygienic is the cotton cotton now what na to saying and ababa use the best is the sanitary pad and no na be recommended okay na ya say ayi bi so menstruate wie bia ono mojaduro yes say yeah free BB hemoglobin level and mema de was through a chain emma because oba busumi bia no o share blood like o hwie moja egu through menses enti oba bia no say busumi bia no enye mojaduro na abenu kwa wodidie mu no se wodi aduane a mojaduro ewo mu ko nsusua ne abeduru ene kontomre mu ne ade fruits and vegetables na a build moja na walusu because every month say nyinsen ene ya awo ye exclusive breastfeeding ene enye menopause wo sa obey every month bi abebu nsa na that means moja ebihwiegu nti se ope aduane dihye okay ya be phone lines no enti wo so ultimate de wadwen kire no ba nne no mahwefo na do so pa medam ase me WhatsApp for yame nhira mo ye papa Teresa Nyakubotwe hwe sanso na Grace hwe me ame elder da Peter so ono wasa atwa ma back kra se menstrual hygiene se be ma na wo hwe menstrual hygiene on ti ase na me midwife back so for Sina someone so hwe ahwefo no do so papa Irene Irene they went to me and Auntie been one so we trying to picture kire me kire say ohwe nyame nhira mo pa na Evelyn tio and so hwe Nyankopon nhira obia baako ye be phone lines no e dey ato nso frɛ na wo question bi dey edi hu nkomo e bia na question bi wo ho ma me musai na nso o dey aba na fe ma me Cindy so ayia no e dey amao ye da munina sesa nso e na akobot nso ye beats se wonsa se wa hwene wasere de akobot me nua papa bi beda se pa sa mo so mo bo support campaign mo ye model no nkwa de ehu hia woni nkwa we bibia enye yie nti ye nkwa de e wo se ehia ye pa ye wo ye first caller wa homa no so Olivia free ada Olivia nyumre ye mo adwodo ba Nkwa Hia so yo me so Olientie we me pato ntoni hu ma mini bi oya dia oya di pa o cheche ye nyina yeko ye na yeko senior high school no Olivia Kasayetio oh me say Olivia we free ahoma no so enti wo fra ya menti ohu o TV ne so na yankasa wo phone so sebe ya nkomo no ebekɔyie na obeka bibi about senior high school me sure say sabre me senior high school for na anya kwan no mo wetimi so ahwe bi one day ya bebe school mo na ye no mo ai we no say nki enya ya by na ye first day Saturday ntia don't worry mre beba ebekɔ school mo ne ye no wo mo akɔhwe Lois I'm a former mate and so AUCC Lois and so hwe ye da mo asepa papa phone lines na bi Priscilla number ni say 0302 211 701 ekosi 4 na wonso wo fra na nti si yanto aso na question be kura na mbusa etwa to no na me ka se wo shepherd na as I say D4 to 6 hours na what's ena se wo se bia so aworo nsa na dware yi na change upadi na ne be man so beda ye bu ye nsa ye nye sade no te se me man so ti ase e wo ho no mamma ena ayo obi a wo da na wo prebebre na wo bu nsa se wo bu nsa obeshit no obeshita be yusu me mfa beshita utum se we dey so utimi de ntoma ete se de akwala ada ye de ntoma senase no udi ntoma utimi de ntoma ese ho se ne be ya woda so a na ebia na obia da oni ne ho so hye ebia wa pepri mu no na wo sorry na moje be na ese aso santo no na aboa wo e na wo washroom wi a hwe se seat ni so nyina ye clean ansa na wagya ho no mo api se ne be ya bibi moja bi wo so a wo pepa ni nyina kama
na afwa wo eni kwa so obi ehunu kura da bi eni se o ma obi hu ena na ye nsuo tutoi se wo you pad na wan rape se de na ye akiri na wan fan to atwene ya na ye mo kasa bi kasa ye tan because of the basa no yes na nsuo tutoi eyi na na mabonten ade a ni nyina bacteria si bi na ade na yare enye fe ami me phone line se no 0302 211 701 702 703 and 704 na wonso o question bia na odi about china nyame ya Adom a me ba Jaden me say no Jaden o su ansa ho ebe obedi ne birthday Evelyn Tio ba no yenkotwifo praso Martha ewo ho Martha nwumre ye mo adwo do ba Nkwa Hia so Martha sauti enka ye mo adwo do ba Nkwa Hia so Mr. Martha huma no emunto mu ye papa anti yonko so ana yenkasa si tu omofo ma ha enti ema no ye betu omofo se se ye hye ye pad na ye nhye ne ye na ye hu right pad ye wo pad bi a nylon minti na fidie yi so na me nkobo brand bidin but ye pad bi ho no ma enye wo edwaso but e wo dwaso a ye ton a nkofo nyina eyusu bi ebi enye papa the best ye cotton ebi ye cotton enti se wa wo use wo de hwe ebon se ebo won ma dwafe de entai enye we bio afi rashes gua na egu white nya na wunya na eche se pad na wo use no so check okay me amenyo ko Farida so ye da se papa se monya bre na makuma ebusa se e advisable se e be use diaper instead of pad no titu omo a omo flow pa no uze pad ni bi shamo omo flow no ntene o be kukuru akra ne diaper de aboy advisable se be use ebi mu use adult diaper for menses no because of said year omo e flow bebre sa no but no kra no my advice say o flow heavily and as we a heavy flow person we share sa pad na enhye ma no enche ni nyina you won ko so sa ni pair oceans you still fall between the 3 and 4 hours to 6 hours no so hwe na we den osesa because enya jonso we ye moja na moja no so eba bebre sa na pad no mu ye warm ni ade a so the make an ema bacteria enya kwan thrive in there omo etena enyini edos more omo sa atena sinyina wasea no besan afro akọ enti ehu hia say obetche pad amanache so the best you can do is say ye normal pad na ye ba social adult diapers men ka say esunti a wahye no betimi ahye no demu ni nyina Debbie. Okay, yeah, come menstrual hygiene. Tina be more topics, no. Different kakra dear. Na me nua baba ko Instagram no obi say better na ye treaty white. White treaty no ho. Mestre say nipa no ebe call hospital. Na oba hospital a ye be ye test. Ni a share the actual cause no. Cause white. Na ya ma ehu aduro. What you say because your fungal, your bacteria, your viral into uba na ye hu say ebia na ye bacteria, ebia na ye fungal. Okay. Yem fata na ye nto so. Atanyumo ti enka ye mo adwo Uba Nkwa Hia so. Hello. Ata ye mo adwo. Yeah na. Ye da se na free free here nwumre. Me wo sunyane. Yo, mama ye ntie we. Yeah. And your line see ni moye kra yente line na e basa aha okay yen santo aso say we no white and watch baby na obi nso bi say kwan be de be fa so treat menstrual disorders no ebi betimi aye irregular menses ebi nso betimi aye menstrual hygiene na say onipa no mu ne nsakra irregular no so no ye betimi ni nyina ye bra hospital na yen hwe yen run test ni yen hwe if say hormonal issue a ye be treat based on that say ye infection bi na cause so ana stress nso timi cause irregular menses or menstrual disorder yes stress ye a major thing for yes but a day and day thing we all live with but how to live with stress you be comfortable better but Uma stress the show so and I say woman sembi and anyame bi show so bebre na the stress takes over a hani pediano from head to toe and there's our menses no kra no etumi obi kra timi sizi
menses. So ondu the menopause. Ondu the menopause. Ebi kwa na under stress because of ebia exams are eba. Obi ono ma na because of that week no exams na e say nka na menses neba. Enso entimi ama eba be 1 day 2 day be agai na etwa by force. Eye stress a we go to obi na the results eba. Obi so na asem bi ato no na obeti asem bi na ne yemu ahye no. Anxiety ni ade ani nyina etimi e cause menstrual disorder. Ansa kro na ye be wie kra na che complications a e wo ho wo where you super now you should be bia keka oba be mfa Charles ansa Charles me bompa ese odi ebetom ye mo adwo ba Nkwa Hia so ma so me di wondo won po be nyame adom ye da sesa onso afra ba mu ye ntie o na dia semu aha sinti ya nto aso complications ni be the first one ye candidate candidiasis I be as a white and I bet me PID, that's pelvic inflammatory diseases. Obetime se wosisi mu no betime yes ebe obetime anya hawo obetime po anya cervical cancer out of this obetime anya infertility and so out of this obetime po anya issue with the uterus yes and the cervix because of infection na aircon afia say bi mutime she pad a whole day onim se moja no ba na eba pad no must to na the whole day most of the tissue kakra akoto so no akoto tissue sa that or pile it up no pile it up eya na eya homete we sa na uma emuawa no egroyi eko inside and na wan hohoro ho nso ye ene wase ye a eya semfoforo ye wo seminar de wo yase I friend of feminine hygiene soap e wo ho betimi akope bi ko pharmacy shops a omutuntu bi de catch rom say wo pesem na oba do ho na se a ye betimi ama obi eti se shower gel sa ye betimi di ama na dia ho wase kama ehu nya so be fa this kind of soaps e di dware ana no ano no edin enti esi e hwe nya sa yare amakeken wo betimi anya esunsun sa so because awo ama na depression na mental issue e na ebebe mu because adofo ne de also betimi di dash wase garlic ade yede ebi mutimi de garlic ene enyema de ebebre o ebi mutimi de garlic ne ade nyina hye hye o mase sa ni nyina nye debi adofo mejiri ye se ne wasua de papa womo ebo sin de abaso nso ne do so na mitimi mo nyina din den so wuni mo ho nyankopon hira mo nyina ba maboafo papa bi thanks to you computer clinic ye do mo ase papa me show ho dodo wa koho na ye show sanso anajo mosquito call eno ntuntum aduru a yade atomu nya bi nefa kumo tontom sebe ya wonya 3D yade me de afia mankwa tamaklo ye da Romeo collection ase sanso ena hair castle ye do mo ase na fei page 1 salon Obaku Ventures nso ye da na sepresla na man so nyame hira ebi ye da se sanso ena ye Gilbert ne Frank Asempa na fe Mr Logoso ene Stella ye da almost papa sanso na Cindy ne na busua ne pii omo nyina ba yakopon hira obi a wa wo hweye o chena nyame yadmo ebeto we so e wonyi san ni awo wa Adom 106.3 nti ene no question ye nyi ano a o chena 8p ye hia e wonyi san ni awo so medi afia mankwa tamaklo